Мы сегодня продолжим одну тему, Биз сиздер менен бир теманы которую убактабыз. мы на прошлом нашем собрании поднимали. Мурунку жыйында ошону көтөргөнбүз, сүйлөгөнбүз ошол жөнүндө. Крещение. Мы будем говорить о крещении. Чөмүлдүрүү жөнүндө Но сүйлөйбүз. в Новом Завете есть несколько типов крещения. Анан ушул жаңы келишимде чөмүлдүрүүнүн бир нече түрлөрү бар. Если вы будете внимательны, фактически в Библии описывается два типа крещения. Эгерде көңүл бурсаңар, биздин ушул жерде эки эң негизги чөмүлдүрүү айтылган. Первое, то, о чем мы говорили, крещение водой. Биринчи бул суга чөмүлдүрүү. Второе, о чем мы будем говорить сегодня, это крещение Духом Святым. Экинчи, бүгүн биз ыйык рухка чөмүлдүрүү жөнүндө сөз кылабыз. Слово крещение, греческое слово баптиза. Чөмүлдүрүү деген сөз грекче которгондо баптиза дегенди Это түшүндүрөт. откуда взялось сегодня название целого евангельского течения. Ошол сөздөн анан азыр биз евангелиялык башка бир жыйындар ошентип аталып калган. Но на самом деле слово крещение, оно тоже имеет два значения. Бирок ошо чөмүлдүрүү деген сөз дагы эки маанини билдирет. Первое значение этого слова Биринчи мааниси бул сөздүн — это когда... Налей мне, пожалуйста, водички сюда. ушул жерге суу куюп бер, Сураныч. Это когда ты погружаешься во что-то. Бул биринчи мааниси сен бир нерсеге чөмүлдүрүп кирилесиң дегенди И когда мы түшүндүрөт. говорим про крещение водой, Жана биз сууга чөмүлдүрүү жөнүндө сөз кылганда, это когда ты погружаешься в смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. жана ошол жерде Исанын өлүү жана тирилүү расмисине ошого чөмүлдүрүлөсүң дегенди түшүндүрөт. И это делается через то, что ты в ванной, в бассейне, в каком-то водоеме, ты погружаешься полностью от головы до пяток в воду. Бул нерсе деген ваннада, бассейнде, кайсы жерде болбосун, башыңан бутуңа чейин ошол сууга чөмүлдүрүлөсүң дегенди түшүндүрөт. Это ты, Бул тыйын сенсиң. а это вода, в которой ты крестишься. Жана бул суу сен ошого чөмүлдүрүлөсүң. Бульк. Библия говорит, что в этот момент ты умираешь для старой жизни. Эта вода становится для тебя могилой, для старого человека. Бул жерде ыйык жазып айтып жатат. Сен ушул жерге чөмүлдүрүлгөндө сен эски жашооңо өлгөнсүң, сен эски жашооңдон баш тарткансың деп А түшүнөт. ты выходишь оттуда, из этой воды. Жана сен ушул суудан чыкканда, У меня мокрая чистая монетка. менде ушул сууланышып калган таза тыйын. Но Господь говорит, это не просто время, когда ты почистился, помылся. Бирок биздин Кудай айтып жатат, бул жөн гана сен тазаланган жоксуң деп. Ты выходишь уже совершенно другим. Например, уже опа, и не 10, а 1000 сом. Сен бул жерден такыр башка адам болуп чыгасың. Карасаң бул 10 сом эмес, азыр 1000 сом болуп калышы. Совершенно другого качества, совершенно другим ты выходишь оттуда. Такыр башка сапаттагы, такыр башкача адам болуп чыгасың. Потому что через эту воду ты соединен с Господом навеки теперь. Анткени ушул суу аркылуу сен Кудай менен түбөлүккө байланыштың. И это символ твоей связи в Его воскресение. Жана ушул Кудайдын алдындагы сенин расмиң болуп саналат. И Библия говорит, мы воскресли вместе с Ним. Жана ыйык жазып айтып жатат, биз ошо Кудай менен Иса аркылуу чогуу тирилдик деп. И уже мы сидим на небесах вместе с Ним. Жана ал менен бирге биз асманда отурабыз чогуу. Хотя мы здесь, на земле. Бирок биз бул жерде турабыз азыр. Но как будто бы в Жерде. духовном мире есть невидимая связь. Бирок руханий дүйнөдө биздин ортобузда байланыштырып турган бир байланыш бар. И мы представляем Его Царство, здесь восседаем, мы восседаем вместе с Ним. Жана ушул Исанын падышачылыгын биз ушул жерде көрсөтүп жатабыз. Когда мы говорим о крещении Святым Духом, Жана биз ыйык рухка чөмүлдүрүү жөнүндө сөз кылганда, здесь мы говорили про погружение. бул жерде биз чөмүлдүрүү Слово жөнүндө баптиза, его можно перевести как полное погружение во что-то. чөмүлдүрүү дегенди баардык денең менен чөмүлдүрүлөсүң, Мы киресиң дегенди погрузились в түшүндүрөт. Его смерть и воскресение. Биз ошол Исанын өлүү менен тирилүүсүнө чогуу чөмүлдүрдүк, И кирдик. через это погружение мы связаны с Ним невидимой связью, невидимой нитью. Жана ошол расмий аркылуу биз эми Иса менен ортобузда байланыш бар. А второе значение слова крещение, Жана экинчи мааниси чөмүлдүрүү деген сөздүн. его можно перевести как наполнение чем-то. Аны мындай түшүнсөк болот. Ошол бир нерсе менен ичибиз толот. И теперь этот стаканчик,
жана азыр ушул стакан это и есть ты, это и есть твое сердце. бул сенсиң, бул сенин И когда жүрөгүң. мы говорим про крещение Святым Духом, Даш, дай мне свою воду. Жана биз ушул Иса менен Крышку можешь себе оставить. ыйык рух аркылуу чөмүлдүрүү дегенде, Если это до этого было погружение, эгер буга чейин биз чөмүлдүрүп то кирген крещение болсок, Святым Духом это наполнение. бул жерде чөмүлдүрүү бир нерсе менен толгондугуңду түшүндүрөт. Это наполнение? Бул бир нерсе менен толдубу? Ну, чуть-чуть наполнение. Кичине толдубу? На самом деле, когда мы говорим о крещении Святым Духом, это когда Дух Божий приходит в нас. Ыйык рухка чөмүлдүрүү жөнүндө айтканда, биз Кудайдын руху бизге келди, биз ошол менен толдук дегенди И түшүндүрөт. Он вот таким образом наполняет наше сердце. Жана ушул сыяктуу болуп биздин жүрөгүбүздү толтурат. До тех пор, пока там не останется места ни для чего другого. Ушул жүрөгүңдө башка нерселерге орун калбагы чакты толтурат. И если там было что-то другое до этого, Жана буга чейин жүрөгүңдө башка нерселер бар он, болсо, соответственно, начнет это вытеснять. ошого ылайыктуу ошол нерсенин бардыгын чыгарат. Наполнен он. Эми толдубу? Тут еще есть место. Бул жерде дагы кичине орун бар. Наполнение — это когда полностью заполняет твое сердце. Толтуруу дегенде бул бардык ошол көлөмүнүн бардыгын толтурулгандыгын Наполнение — это түшүндүрөт. когда он потом наполняет так, что начинает переливаться через края. Толтуруу деген бул ошолдон ашып куюлат, ташыйт дегенди түшүндүрөт. Это то, что мы называем крещение Святым Духом. Ушул нерсени биз ыйык рухка чөмүлдүрүү И дегенди когда мы айтабыз. видим, что вот это переливается что-то через нас, через края, Жана биз бир нерсе менен толуп жатабыз, жана ошол это то, ашып что ташып Библия жатат называет дегенде, говорение на иных языках. жана ушул нерсени биз ыйык жазууда жаңы тилдерде сүйлөө, бөтөн тилдерде сүйлөө дегенди И так можно айтабыз. без конца. Жана ушуну түбөлүккө уланта берсек болот. Когда он переполняет тебя, Жана ошол нерсе сени толтурганда, оно начинает литься через края. бул нерсе ушул куюлат. Оно начинает переливаться через края. Ушул нерсе ушу четинен И оно ашып куюлат. переливается тем, что ты говоришь своими устами новыми языками. Анан ушул нерсе сенде башка жаңы тилдерде сүйлөгөнүңдү билдирет. Когда ты читаешь Евангелие от Марка, 16 главу, покажи нам, пожалуйста, это место Писания. Сен Марктын 16-бөлүгүн окуганда, Повеление Иисуса. бул Исанын айткан сөздөрү. Анан Иса аларга мындай деди: "Бүт жер жүзүн кыдырып, бардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. Ким ишенип чөмүлдүрүлсө, ал куткарылат. Ал эми ким ишенбесе, ал айыпталат. Ишенгендерди бул жышаандар коштойт. Алар менин атым менен жиндерди кубалашат, жаңы тилдерде сүйлөшөт, жыландарды кармап алышса же уу ичип алышса, зыян тартышпайт. Орулууларга кол коюшса, алар айыгып кетишет." Если коротко сказать, здесь повеление Христа. Эгер кыскача айтсак, бул Исанын айткандары. Он говорит своим ученикам: идите по всему миру. Бул өзүнүн окуучуларына айтып жатат, бардык жерлерге баргыла. По всему миру — это не только в столицах государств. Бул жер деген бардык государстволор эмес, башка өлкөлөр эмес. Это и в областных центрах, Бул областтардагы, и в малых городах, кичинекей шаарлар, и в малых селах, кичинекей куда айылдар. только вертолеты летают. Ал жерлерге бир гана вертолеттор Господь учат. говорит: идите везде. Кудай бул жерде айтып жатат, бардык жерлерге баргыла. Спасибо Богу за интернет. Кудайга рахмат интернет үчүн. Сегодня мы можем быть здесь, а благодаря интернету мы можем пойти везде. Бүгүн биз азыр ушул жерде туруп, интернет аркылуу бардык жерлерге жете Поэтому алабыз. благословляем всех, кто нас слушает с других мест. Ошондуктан башка жактардан бизди угуп жаткан адамдарды И бааталайбыз. написано так: всякий, кто будет веровать нашей благой вести, которую мы проповедуем, Жана биз ошол жакшы кабарды ишенгендин бардыгы, и кто будет креститься, тот будет спасен. жана чөмүлдүрүлсө, алардын бардыгы куткарылат И деген. дальше написано: таких людей будут еще сопровождать некие знамения. Жана ошол адамдарды, ишенген адамдарды жышаандар коштойт деп айткан. Тут написано, что они будут изгонять демонов, такие люди. Бул жерде ал адамдар ошол менин атым аркылуу жиндерди кубалашат Ты уже деген. изгонял демонов в своей жизни? Сен жашооңдо жиндерди Из кубаладың кого-то беле? изгонял демонов? Башкадан жиндерди Да? кубаладың Если беле? нет, все впереди у тебя, не Эгер бойся. жок болсо, анда бардыгы алдыда.
будут говорить на новых языках. жаңы тилдерде сүйлөшөт. Мы дальше не пойдем. Биз андан ары барбайбыз. Здесь написано про всех, кто принял благую весть, что мы будем говорить на новых языках. Ошол жерде жакшы кабарды кабыл алганын бардыгы ошол жаңы тилдерде сүйлөйт деп айткан. И это обещание напрямую связано с крещением Святым Духом. Жана бул убада ыйык рухка чөмүлдүрүү менен тыгыз байланышта. Это единственное фактически проявление, когда человек получает крещение Святым Духом. Бул жаңы тилдерде сүйлөө бул бир гана ошол ыйык рух менен чөмүлдүрүлгөндө билинген билдирүү болуп саналат. Это как у слона, когда ты видишь хобот. Жана ошол пилдегидей ошол алдындагы Это свидетельствует о том, что перед тобой слон. Ни у одного другого животного нет хобота. алдындагы мурдун көргөндө Почему я это говорю про хобот? Мне очень нравится, как Дерек Принц сказал однажды. мага Дерек Принц айткандыгы жаккан аябай. Он говорит, ко мне приходят люди и говорят, я крещен Святым Духом. Ал мага адамдар бир келет дагы, анан мен ыйык рух аркылуу чөмүлдүргөн Но деп правда, я айтат. послушал твою проповедь о крещении Святым Духом, и я тебе могу сказать, Бирок ыйык рухка чөмүлдүрүү боюнча сен айткандарыңды угуп, хоть я и крещен Святым Духом, но я не говорю на иных языках. мен ыйык рухка чөмүлдүрүлсөм дагы мен жаңы тилдерде сүйлөбөйм деп айткан. И Дерек Принц каждый раз говорит, о, еще один слон без хобота. Анан ошол жерде Дерек Принц айтат, о, дагы бир мурду жок пил деп. Если ты крещен Святым Духом, Эгерде сен ыйык рухка чөмүлдүрүлгөн болсоң, единственное свидетельство, которое об этом свидетельствует, бир гана белги, это не счастье и радость в твоем сердце. бул сен жүрөгүңдөгү кубаныч эмес. Это не жажда по ночам танцевать для Христа. Же кечинде ошо билегиң келген калоо Это не эмес. желание татуировку сделать слева направо, Иса, и всем показывать ее. Бул сен деген Иса деп татуировка кылган калооң эмес. Единственное свидетельство, что человек получает крещение Святым Духом, это новые языки, которые приходят от самого Святого Духа. Адамдын ыйык рухка чөмүлдүрүлгөндүгүнүн бир гана белгиси бул жаңы тилдерде сыйынуу жана сүйлөө. Вы со мной, друзья? Слышите, о чем я говорю? Сиздер мен мененсиңерби? Я вам сейчас это все обосную из Писания. Азыр мен ушул нерселердин бардыгын ыйык жазуу аркылуу тактайм. Когда про Иисуса говорил Иоанн, Ыйса жөнүндө жакыя сөз он кылганда, говорил своим ученикам, что тот, который пойдет после меня или придет после меня, менден кийин келген, он будет крестить свой народ Святым Духом. бул ал адам ыйык рухка чөмүлдүрөт деп И айткан. эти пророческие слова сам Иисус напоминает своим ученикам в Деяниях апостолов 1 главе. Жана ушул сөздөрдү, жакыя айткан сөздөрдү Иса өзү элчилердин бөлүгүндө кайра айтат. Келгиле элчилер 1-бөлүк 4-саптан баштап 8-сапка чейин. Андан соң алар менен бирге отурганда Иерусалимден кетпей атабыз убада кылган ыйык рухту күткүлө. Силер ал жөнүндө менден уккансыңар. Жакыя адамдарды сууга чөмүлдүргөн болчу. Силер да бир нече убакыттан кийин ыйык рухка чөмүлөсүңөр деди. Элчилер Исадан мындай деп сурашты: Эге биз сенин Исраил падышалыгын кайра калыбына келтире турган убагың келип жеттиби? Иса аларга: Атабыз өзүнүн бийлиги менен белгилеп койгон убакыт саатты билүүнү силерге буйруган эмес. Үстүңөргө ыйык рух түшкөндө анын кудуретине толоосуңар. Жана Иерусалимде, Иудея жана Самариянын бардык жерлеринде ал тургай жер чегине чейин мен жөнүндө адамдарга айтып бересиңер деп жооп берди. Здесь сказано так. Иисус сказал ученикам: Бул жерде мынтип айтат. Иса өзүнүн шакирттерине мынтип айтат. в Иерусалиме оставайтесь. Иерусалимде калгыла. Ждите обещанного вам от Отца. Атабыз убада берген ыйык рухту күткүлө деп Нам айтат. царство обещано. Наконец-таки пришло время. Царство восстановишь. Жана алар ойлоду, о, бизге деген Исанын падышачылык бизге убада берилди. Он говорит, эй, тохто, подождите, никакое царство сейчас, не об этом речь идет. Бирок ал жерде айтып жатат, токтогула, бул падышачылык жөнүндө сөз Чуть-чуть болгон жок. другие вещи. Крещение Святым Духом. Башка нерселер, ыйык рухка чөмүлдүрүү жөнүндө сөз болуп Про жатат. царство пока забудьте, это не самое главное. Исраилдын падышачылыгы жөнүндө аны кое тургула деп айтат. Оставайтесь здесь, и вы будете крещены Святым Духом.
силер ушул жерде калгыла жана силер ыйык рухка чөмүлөсүңөр деп И айткан. когда мы читаем продолжение этой истории, Жана ушунун уландысын окуганда 2 глава с 1 стиха, элчилердин 2-бөлүгү 1-саптан баштап наступил день Пятидесятницы, они как Бог им сказал, они так и оставались вместе. жана түшүм майрамы келгенде ушул Кудай айткандай эле алар ушул Иерусалимде кала берди. Они собрались вместе. Жана алардын баардыгы Они чогулду. поклонялись Богу. Жана Кудайга табынып жатканда, Они славили Его. жана Кудайга табынып И жатканда, вдруг случилось невероятно. жана бир керемет нерсе болду. Помните то, что я показывал? Эсиңердеби мен көрсөткөн нерсе? Когда ты читаешь, там написано, на них сошел Святой Дух. Жана ошол жерде окуп жатканда ыйык рух аларга келди В деп айтат. греческом языке или с греческого, там в оригинале стоит слово «напал на них». Жана грек тилинде айтканда аларды Вай-вай. үстүнөн каптады, деп айтат. Он напал на них, он наполнил их. Ал жерде ушул ыйык рух аларды толтурду деп айтат. И Библия говорит, что это пришло в виде ураганного, шумного ветра. Жана ыйык жазуу бул жерде айтып жатат, ошол нерсе бороон, чапкын И сыяктуу болуп это келди деп. проявилось в том, что над каждым из них огонь загорелся. Жана ар бирөөнүн үстүндө жалындын тилиндей болгон нерселер пайда болду. И они подняли руки и стали говорить на других языках, которые они никогда не учили. Жана алар ошол колун көтөрүп, ошол жерде бөтөн тилдерде сыйынып башташты. А бул бөтөн тилдерде эч качан билишчү эмес. Это было первое сошествие Святого Духа или первый опыт Божьего народа крещения Святым Духом. Жана ыйык рухтун ошол ыйык рухка чөмүлдүрүүнүн бул биринчи жолу ошонун башынан өткөрүшкөн ушул жерде. Библия говорит, что все увидели, Жана ушул ыйык жазып айтып жатат, баардыгы көрүштү что деп. они исполнились Святым Духом и стали говорить на разных языках или на иных языках. Жана алардын баардыгы ыйык рухка толуп, алар башка бөтөн тилдерде сыйынып сүйлөп башташты дейт. Здесь написано, что крещение Святым Духом сопровождается иными языками, новыми языками. Бул жерде айтылып жатат, ыйык рухка чөмүлдүрүү бул жаңы тилдерде сыйынуу жана сүйлөөнү билдирет. Когда Дух Святой нападает на тебя, Жана ыйык рух сени толтурганда, наполняет тебя, толтурганда ичиңди, Он жүрөгүңдү, хочет полностью заполнить тебя. ал сени баардык ичиңдин баарын толтургусу келет. И его естество начинает проявляться через то, что ты начинаешь говорить совершенно неродным языком. Жана ошол ыйык рухтун заты сен аркылуу сенин башка тилдерде сыйынуу аркылуу билинет. Знаете, моя мама уверовала в 92-м году. Билесиңер, менин апам 92-жылы Кудайга келген. И она ходила на собрания. Жана ошол жыйындарга барып жүрдү. И однажды пришла такая удивленная с этих собраний. Жана анан таң калып бир күнү жыйындан И келди. она говорит, ты знаешь, Анан айтып жатат, сен билесиңби? они все еще знают какой-то другой язык. Алардын баардыгы дагы бир жаңы тилди билишет экен, бөтөн Чтобы тилди билишет общаться экен. с Богом, они учат какой-то особенный язык, который близок к Богу. Кудай менен сүйлөшүш үчүн башка бир тилди дагы үйрөнүшөт экен деп келди. Но потом ей прояснили, что это не надо учить. Бирок анан ага апама түшүндүрүп беришти. Нужно просто свое сердце для этого открыть. Буну үйрөнүштүн кереги жок. Буга жөн гана жүрөгүңдү ач. Сказать, Дух Святой, вот он я. Анан мынтип айтышың керек. Ыйык рух бул мен бул жерде турам. Напади и наполни меня. Мага кел дагы менин ичимди толтур деп айтасың. Наполни так, чтобы я говорил новыми языками, как знамение того, что ты крестишь меня. Мени ушундай толтур, мен ушул башка бөтөн тилдерде сүйлөйүн деп айтасың. Многие люди говорят, ну слушай, там же про силу Божию сказано. Башка адамдар айтат, бул жерде Кудайдын күчү жөнүндө айтып Что тебя жатпайбы деп. будет сопровождать сила Божия. Сени Кудайдын кудурети, күчү жолдойт деп айтып жатпайбы? Сила Божия станет частью твоей ежедневной жизни. Кудайдын кудурети жана күчү сенин күнүмдүк жашооңдогу бир бөлүгү болуп саналат. Но первичное свидетельство того, что человек крещен Святым Духом, Бирок эң биринчи белги ыйык рухка чөмүлдүрүлгөндүгүнүн. это когда он начинает говорить на новых языках. Бул башка бөтөн тилдерде сүйлөө. Еще одно место Писания. Жана башка дагы бир саптар. Первая проповедь, которая прозвучала от крещенных Святым Духом. Ушул ыйык рухка чөмүлдүрүлгөндөрдүн биринчи айткан сөздөрү. В этой же 2 главе, продолжение этой главы. Ушул эле элчилердин 2 бөлүгүндө улантысында. И знаете, что самое интересное, если до этого они прятались, Анан эң кызыктуу нерсеси, эгерде ага чейин жашынып жатышса, до этого они скрывались, за закрытыми дверями сидели, их учителя убили.
ага чейин алар жашынып бир эшиктердин алдында жашынып турса, Петр вернулся к своим старым делам. Петр өзүнүн бир эски жумуштарына кайтып келди. Помните, мы говорили, что он снова пошел рыбку ловить? Эсиңерде кайра бир балык кармоого кетип У калган него, деп. скорее всего, отчаяние, разочарование поселилось в сердце. Балким ошол жерде ичинде бир гейүү болду. Но когда он получил крещение Святым Духом, Бирок ошол жерде ыйык рухка чөмүлдүрүлгөндө мы видим совершенно другого Петра. биз такыр башкача Петерди көрүп Когда жатабыз. они стали молиться на иных языках, Алар башка бүтүн тилдерде сыйынып баштаганда, огромная толпа людей собралась вокруг них. алардын тегерегинде абдан көп адамдар чогулуп Это калды. что за чудо чудное? Бул эмне деген керемет болуп жатат? А на каких таких языках они все говорят? Кандай деген бир Они все тилдерде стали сүйлөп друг жатат друга деп. звать, а в то время очень много людей отовсюду приехало на праздники. Алар бардыгы бири-бирин чакырып жатышты. Ал кезде бардык көп адамдар майрамга И люди келишкен. стали гадать, наверное, они набухались с утра уже. Анан алар Что-то там болтают непонятное. айтып жатышты. Булар деген ичип алышса керек. И Эмне там түшүнүксүз собралась нерселер айтып жатат деп. огромная толпа людей. Анан алардын тегерегинде абдан көп адам чогулганда, И Библия говорит, Петр поднялся. ошол жерде ыйык жазуу айтып жатат. Петр турду дагы ал жерден. И у него было такое бесстрашие и дерзновение, он всей этой толпе людей проповедовал. Жана ошол жерден эч кандай коркуу сезими жок. Ошол көп адамдарга бардыгына сөз айтты дейт. И он не просто проповедовал, он касался своими словами сердец людей, и они терзались муками совести. Жана ошол жерде ошол сөздөрдү айтып жатканда, алардын жүрөктөрү ооруп, ошол жүрөктөрүнө катуу тийди ал адамдардын. И они стали спрашивать, что нам теперь делать, Петр? Жана ошол жерден алар сурап жатышты. Эмне кылабыз биз Петр деп. И Петр говорит, покайтесь. Петр аларга ар бириңер ниетиңерди өзгөрткүлөө да. Пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, то есть в воде погружен, умрет для грехов. Күнөөлөрүңөрдүн кечирилиши үчүн Иса Машаяктын атынан сууга чөмүлүү расмисин өткүлөө деп айтат. И дальше, и вы получите в дар Святого Духа. Жана кийинкиси ошондо ыйык рухтун белегин аласыңар. Это следующий уровень или следующий этап. Бул андан кийинки этап болуп саналат. И он дальше говорит, что это крещение Святым Духом. Андан кийин айтып жатат, анткени Кудай эге биздин ыйык рухту берем деген убадасы силерге. Обещание, которое относится к вам, Бул Кудайдын убадасы болуп саналат силерге. к вашим детям и ко всем тем, кто призовет имя Господа. Бул силерге, силердин балдарыңарга жана Кудай чакырган башка адамдар үчүн убада болуп саналат. Другими словами, это обещание, крещение Святым Духом для всех тех, кто призовет имя Господа. Башкача айтканда, бул ыйык рухка чөмүлдүрүү бул бардык Кудайга ишенип келген адамдар үчүн. Нет каких-то избранных, которые могут быть крещены Духом Святым, а другие, они не избранные, они не будут крещены Святым Духом. Башкача бир өзгөчө адамдар жок, алар ыйык рухка чөмүлдүрүлбөйт деген адамдар жок. Если люди сегодня призывают имя Господа, они Егер- называют себя христианами. Эгерде сен өзүңдү Исага ишенем жана Исага келдим деп эсептесең, Для них существует обещание. анда сага берилген убада бар. Только захотят и откроют свои сердца для этого. Эгерде алар ошону кааласа жана өзүнүн жүрөгүн ачса. Следующее место Писания. Деяния апостолов, 8 глава. Жана кийинки элчилердин 8-бөлүмү. В этой главе описывается история евангелизации самарийских городов. Бул жерде Самария шаарларындагы жакшы кабарды таратуу жөнүндө айтып жатат. Это место, где жили такая смесь евреев с язычниками. Бул жерлерде деген ошол еврейлердин жана башка улуттагы адамдардын аралашкан жери болуп саналат. Аралаштар там, да, тусили. И Библия говорит, что огромное количество людей приняло в Самарии Слово Божие. Жана ыйык жазуу айтып жатат, ошол Самарияда көптөгөн адамдар Иса Машаякка келишти, ага ишеништи деп. И после этого к ним пришли апостолы, чтобы молиться за них, для того, чтобы они получили Святого Духа. Потому что до этого момента ни на кого из них Дух еще не сходил. Жана ошол жерде айтып жатат, ошондо элчилер ал жерлерге келип, алар үчүн сыйынганы келишти. Ыйык рухка чөмүлдүрүлүш үчүн сыйынганы келишти деп. Вопрос к вам. Силерге суроо. Здесь написано о том, что апостолы пришли к кому? Бул жерде эмне деп жазылып турат? Элчилер кимге келди деп айтат?
Кому? Да, ну мало того, что к аралашским, да, но это были не просто аралашские, это были уверовавшие. бул Они уже приняли спасение, они уже были рождены свыше. ооба булар аралаш адамдарга келишти, бирок бир гана аралаш адамдарга эмес, Кудайга ишенген адамдарга келишти. Некоторые люди говорят, я когда родился свыше, я уже получил крещение Святым Духом сразу. Кээбирки адамдар айтат, мен Исага ишендим, демек мен ыйык рухка Но чөмүлдүрүлгөнмүн это деп. противоречит Библии. Бирок бул ыйык жазууга туура келбейт. Библия разделяет рождение свыше, крещение водой и принятие крещения Святым Духом. Или здесь написано получение Святого Духа. Бирок ыйык жазуу бул нерселерди бөлүп жатат. Бул сенин Исага келип ишенгениң башка нерсе, бирок ыйык рухка чөмүлдүрүлгөнүң бул башка нерсе. Очень многие люди сегодня запутались в этой теме. Көп адамдар ушул нерселерде адашып калышат. Они думают, что получить крещение Святым Духом, это когда ты принял Христа как Спасителя. Кээбирки адамдар ойлошот, ыйык рухка чөмүлдүрүү бул сенин Ыйса Машаякты өзүңдүн куткаруучу катары кабыл Но это алгандыгың деп. просто момент, когда твой дух спасся. Бирок бул ошол Ыйса Машаякты кабыл алгандыгың бул жөн эле сенин куткарылган. Когда твой мертвый дух воскрес для новой жизни. Сенин ошол ичиңдеги рухуң ошол түбөлүк жашоого арналгандыгын билдирет. Но получить Святого Духа или исполниться Святым Духом, Бирок ыйык рухка толуу же ыйык рухка чөмүлдүрүлүү бул это когда дальше Его естество наполняет тебя так мощно, ушул ыйык рухтун заты сенин ичиңде ушундай толтурат. что начинает переливаться через тебя. Дальше Библия говорит, Андан кийин ыйык жазуу мындай деп когда жатат. апостолы пришли к этим уверовавшим ребятам, Ошол элчилер самариялыктарга келгенде, они возложили на них руки, алар колдорун коюп сыйынышты. и они приняли Святого Духа, эти уверовавшие ребята, аралашские. Алар ошентип алардын үстүнө колдорун коюп батасын беришкенде, алар ыйык рухту кабыл алышты. Как это было понятно? Ал кандай белги, кандай билдирилди ошол нерсе? Библия дальше говорит, когда Симон увидел, что Дух был дан этим людям через возложение рук, Ошол жерде мындай айтылып жатат. Ысман сыйкырчы болсо элчилер кол коюп сыйынганда ыйык рух берилип жатканын көрүп, я не буду там продолжать, он там деньги пытался предложить, там тоже схема у него своя была. Но он увидел, что Дух передался. андан кийин улантып эле коеюн, ал жерде акча берилип жатат, бирок эң негизгиси көргөндүгү бул ыйык рух билинип жатат. Как это можно было увидеть? Аны кантип көрдү? Как это можно было увидеть, Аны друзья? кантип көрүү мүмкүн? У них улыбки на лице появились. Аларда жылмаюу пайда болду. Друг, если ты мне что-нибудь подаришь сейчас, у меня улыбка на лице появится. Это не свидетельство получения крещения Святым Духом. Эгер досум сен мага белек берсең, мен жылмаям, бирок бул ыйык рухка чөмүлдүрүүнүн белгиси эмес. Некоторые говорят, у человека просветлело лицо, Кээбирки адамдар айтат, бул жүзү бир жарык болуп у кетти деп. него горящие глаза стали. Анан көздөрү бир жаркырап турат деп. Если ты 3 дня не поешь и мясо увидишь, у тебя горящие глаза будут, поверь мне. Эгерде 3 күн жебей туруп анан этти көргөндө ошол Но это не көздөрүм свидетельство жаркырайт. крещения Святым Духом. Бирок бул ыйык рухка чөмүлдүрүүнү билдирбейт. Этот Симон увидел, что этим ребятам пришло крещение Святым Духом. Как? Бул жерде ысман сыйкырчы бул адамдарга ыйык рухка чөмүлгөндүгүн көрүп жатат. Вопрос к вам. Как он это увидел? Силерге суроо, кантип көрдү? Он увидел их говорящих новыми языками. Алар бөтөн тилде сүйлөп жаткандыгын көрдү. Он увидел, это можно увидеть всегда. Свидетельство крещения Святым Духом всегда можно услышать и увидеть на человеке. Ыйык рухка чөмүлдүрүүнүн белгисин ар дайым силер көрө аласыңар жана уга аласыңар. 10 глава Деяния апостолов. История крещения Духом Святым Корнилия и всего его дома. Бул жерде Корнилийдин жана анын бардык үй бүлөсүнүн ыйык рухка толгондугу жөнүндө сөз болуп жатат. Здесь вообще удивительно происходит. Бул жерде аябай кызык нерсе болуп жатат. Библия говорит, что пришел Петр в дом Корнилию. Бул жерде айтып жатат, Петр ушул Корнилийдин үйүнө келди деп. Там была длинная предыстория, как Бог коснулся Петра, как Корнилий там видение видел. Вы же все это знаете, да? Ага чейин буудо аябай узун окуя болгон, кантип Кудай Петрге келгендиги жөнүндө.
И вот Петр проповедует собравшимся в доме Корнилия. Анан ушул жерде ушул үйдө толгон адамдарга Петир сөз айтып жатат. Если те были аралашские, то эти вообще язычники. Эгерде берки жакта арабаш адамдарга болсо, бул жерде башка улуттар Они вообще про Бога ничего не знали. Алар Кудай жөнүндө такыр эчтеке билген И эмес. Петр им проповедует про Иисуса Христа. Жана Петир бул жерде Иса Машаяк жөнүндө сөз айтып жатат. И Библия говорит, пока он проповедовал, Жана ыйык жазып жатат. Ошол ыйык рух жөнүндө Иса жөнүндө айтып жатканда, на них сошел Дух Святой. Петир ушул сөзүн айтып жатканда, аны угуп тургандардын баарынын үстүнө ыйык рух түштү. На них сошел Святой Дух. Алардын үстүнө ыйык рух түштү. Что вы делали, ребята? Мы ничего не делали, мы просто слушали. Эмне кылып турдуңар, достор? Мы Эчтеке просто кылган для Его эмеспиз. вести сердце открыли. Биз эчтеке кылган эмеспиз. Жөн гана өзүбүздүн жүрөгүбүздү ошол кабарга ачтык. И дальше написано, что верующие, которые были с Петром, Анан айтып жатат, Петир менен бирге келген еврей улутундагы ишенүүчүлөр, они были удивлены, что на них Дух Святой сошел. анан ошол ыйык рухтун ырылгон ырыскысы башка улуттарга да берилгенине таңдашты, А таң как калышты деп. они поняли, что на них сошел Дух Святой? Бирок кантип аны түшүнүштү ошол ыйык рух түшкөндүгүн? Потому что они слышали, Анткени алар угушту. как те говорили на незнакомых языках и славили Бога. Алар ошол бөтөн сөздөрдө сыйынып жана Кудайды даңктап жатканын угушту. Итак, какое свидетельство того, что произошло крещение Духом Святым с этими людьми? Эми дагы ошол ыйык рухка чөмүлдүрүлгөнүн дагы бир белгиси, Они стали говорить на иных языках. алар жаңы тилдерде сыйынышты жана Давайте сүйлөштү. пойдем дальше вместе с апостолом Павлом. Петир менен дагы андан ары барайлы. Петра оставим с Корнилием. Пойдем к Павлу. Петир менен калтырабыздагы Павлга Павел в келебиз. Ефесе, 19 глава. 19 глава Деяния апостолов. Павел в Ефесе. Элчилердин 19-бөлүгү Павел Эфесте. Библия говорит, он встречает там нескольких учеников. На самом деле их было 12. Ал жерде ошол бир нече шекирттерди көрдү дейт, бирок алар жерде 12 шекирт болчу. Я не знаю, кто-то его привел к этим ребятам. Мен билбейм, башка бирөө алып келдиби ал шекирттерге. Знаете, вот как приезжаешь в какой-то город небольшой, и тебе говорят, а у нас здесь есть группа верующих. Билесиңер, бир шаарга барсаң, анан бул жерде бир ишенүүчүлөрдүн бир тобу бар дейт. И вот Павла привели к этим верующим, говорит, вот, это Павел, это верующие. Анан ошол Павлды ошол ишенүүчүлөргө алып келет. И первый вопрос, который Павел этим верующим задает, какой? Анан ошол биринчи эле суроо Павел аларга кандай суроо берет? Приняли ли вы Святого Духа, когда поверили? Силер Исанын жолуна түшкөндө ыйык рухту кабыл алдыңар беле деп сурады. Не знаем, про что ты говоришь, брат. Алар биз эмне жөнүндө айтып жатканыңды билбей Какой жатабыз дейт. такой Дух Святой? Мы вот слышали про одно крещение, мы его приняли, и мы просто хотим за Иисусом двигаться. Кандай гана ыйык рух жөнүндө айтып жатасың? Биз бир гана чөмүлдүрүү жөнүндө укканбыз, анан Исаны жолдогубуз келет дейт. И Павел им какие-то вещи объяснил. Анан ошол жерде Павел бир кээинки нерселерди түшүндүрүп берди Библия аларга. говорит, он крестил их в воде. Аларды ыйык жазып айтып жатат, аларды сууга чөмүлдүрүлдү деп. И после этого, когда Павел возложил на них руки, на них сошел Святой Дух. Анан ошондон кийин алар Павел деген аларга колун коюп сыйынганда аларга ыйык рух түштү деп жатат. И Библия говорит, они тогда начали говорить новыми языками и пророчествовать. Анан алар бөтөн бир тилдерде сүйлөп, пайгамбарчылык кыла башташты деп жатат. Когда он возложил на них руки. Алар Павел сыйынып колун Ой, тийгизгенде, ракасела бакалура макасая. бөтөн Он был тилдерде так сыйынганда, наполнен Святым Духом, что все, что текло из него, перетекало в них. ошондо Павел ушундай ыйык рухка толуп жатты, анын толгондугу башка адамдарга да берилип жатты. И Дух Божий начал наполнять их, и они стали говорить новыми языками. Жана ошол башка адамдар дагы ыйык рухка толуп, жана башка бөтөн тилдерде сүйлөп башташты. Мы видим все эти истории, Биз ушул окуялардын баарын көрүп жатабыз. которые описывают крещение Святым Духом. Жана ушул ыйык рухка чөмүлдүрүү жөнүндө окуяларды И мы көрүп жатабыз. понимаем, что это не рождение свыше. Жана биз түшүнүп жатабыз, бул Иса Машаякка келип ишенүү эмес. Это не происходит по умолчанию, когда ты в воду погружаешься. Бул жөн эле сууга чөмүлдүрүлгөндүгүңдүн чөмүлдүрүү Это эмес. совсем другой процесс, что-то большее.
бул такыр башка процесс, бул бардык мындай чоңураак нерсе. Когда Дух Святой тебя так наполняет, Бул ыйык рух ушундай сени толтурат, что начинает течь через тебя новыми языками или перетекать через края новыми языками. ошол толгондугуңан сен аркылуу ашып ташып ал нерсе да берилип көрүнөт. Нам не надо путать это с рождением свыше. Угуп жатасыңарбы, ошол биз буну адаштырбайлы Исага келүү менен. Когда люди рождаются свыше, они автоматически не крестятся Духом Святым. Ошол асмандан төрөлгөндө бул дароо эле ыйык рухка чөмүлдүрүлбөйт. Есть гигантская разница между крещением водой и крещением Духом Святым. Сууга чөмүлдүрүү менен ыйык рухка чөмүлдүрүүнүн Если ты ортосунда погрузился чоң в айырма воду и бар. вышел, ты автоматически не будешь говорить на иных языках. Эгер сен сууга кирип чыксаң дагы сен дароо эле жаңы тилдерде сүйлөбөйсүң. Крещение Святым Духом – это когда ты исполняешься Духом Святым до такой степени, что Он начинает проявляться через тебя иными языками или новыми языками. Ыйык рухка чөмүлдүрүлүү бул сен ушундай ыйык рухка толосуң, ал сен аркылуу Я жаңы это снова тилдерде и снова болуп көрүнөт. подчеркиваю. Мен муну дагы бир жолу айткым келет. Как люди могут получать крещение Святым Духом? Кантип адамдар ыйык рухка чөмүлдүрүлүшү мүмкүн? Мы видим, когда люди просто слышат о Нем, и их сердца открытые, и они готовы, и Дух Святой наполняет их. Биз көрүп жатабыз, кээ бирлер жөн эле ошол ыйык рух жөнүндө сөз укканда жана жүрөктөрү ачык болсо, ошол жерден эле ыйык рух аларды толтурат. В доме Корнилия за них никто не молился даже. Корнилийдин үйүндө эч ким алар үчүн сыйынып кол тийгизген жок. Они вроде бы даже Христа не принимали. Алар Исаны дагы кабыл алган эмес. Но их жажда привлекла Духа Божьего, который излился обильно на них. Бирок ошол Кудайга болгон каалоосу ошол ыйык рух аларды байкап, ошондой толтурду ошол В жерде. Ефесе апостолу Павлу надо было возложить руки на этих ребят. Ал эми Эфесте болсо Павыл башка ошол шакирттерге колун тийгизип сыйыныш керек болду. В Иерусалиме, когда они собрались в горнице, они просто ждали, они были открыты для Бога, молились, поклонялись, и Дух Святой наполнил их. Все это по-разному Ал происходило. эми Иерусалимде болсо ал адамдар чогулуп ошол жерде Кудайга табынып жатканда эле ошол ыйык рухка толушту. Бунун бардыгы ар кандай болот. Это все зависит от человека. Бунун бардыгы ушул адамга көз каранды. Огромное количество людей есть, за которых никогда никто не молился. Көп адамдар бар, алар үчүн эч ким сыйынган эмес. Они просто закрывались дома, Алар жөн эле эшигин жаап, они үйүндө отуруп, поклонялись Богу. Кудайга табынып, И сыйынып, вдруг через их уста начинало что-то течь. анан ошол учурда эле бөтөн тилдерде сүйлөп башташкан. Они были открыты для этого и просто позволяли этому течь. Алар жөн гана ошого ачык болушту дагы, жана ошого уруксат беришти. Знаете, как произошло обновление, вот это вот пятидесятническое обновление, которое пришло в начале 20 века в христианскую церковь? Жана ошол 20 кылымдын башындагы жаңылануу кандай болду билесиңерби? Историки говорят, что во втором веке, уже во втором веке была утеряна практика крещения Святым Духом в Церкви Божией. Тарыхчылар айтат, 2 кылымда эле ошол жыйындарда ыйык рухка чөмүлдүрүүнүн расмисин жок болуп калган деп айтышат. Но на протяжении всех этих веков, то там, то здесь вспыхивали огонечки, когда люди получали, единичные случаи, когда люди получали крещение Святым Духом. Бирок ошол кылымдарда ошо дүйнө жүзүнүн ар тарабында бир кичинеден бир үлгүлөрдү көргөнбүз ошол И ыйык все рухка это было такими чөмүлдүрүүнүн. маленькими вспышками вплоть до 20 века, до начала 20 века. Анан ошо дүйнө жүзүндө ошо 20 кылымга чейин көп жерлерде ар кандай ошондой үлгүлөрдү көрсөк И в болот. Соединенных Штатах в свое время была такая библейская школа, если я не ошибаюсь, его Джон Пархам звали, ну Пархам точно, имя просто не помню. Жана ошол Америка Кошмо Штаттарында Джон Пархам деген Пархам, да. Пархам болгон. И он проповедовал, он не был крещен Святым Духом, но он проповедовал вот эти места Писания в своей библейской школе. Жана ошол ыйык жазуудагы сөздөрдү мектепте айтып жатканда, сөз айтып И жатканда, у него внутри было понимание, что это должно вернуться в церковь Христа. жана ошонун ичинде ушундай түшүнүк болгон, ушунун бардыгы ошол ыйык рухка чөмүлдүрүү расмиси кайтып келиш керек деген. Церковь Христова должна получить то, что имели первые ученики. Ошол биринчи шакирттер кылган нерселердин бардыгы бизге кайтып келиш керек деген И он сказал деп айткан. ученикам в этой библейской школе: идите сейчас по своим комнатам, закройтесь и молитесь о том, чтобы с вами это произошло. Жана ошол мектептеги окуучулардын бардыгына айткан, баргыла дагы бекингиле дагы ошол жөнүндө сыйынгыла Кудайга Какой деп. хитрюга.
Это должно быть, но вы идите и сделайте это. Я не буду это делать. Кандай кызыктуу айтканы, силер ошону барып сыйынгыла, бирок мен кылбайман деп. И вы знаете, это случилось. Анан билесиңерби, ошол нерсе болду чынында. Это случилось. Жана ошол нерсе чынында И болду. прям в первом месяце 20 века Жана ошол 20-кылымдын 1 на всю айында эту школу излилась сила Божия, излилось присутствие Духа Святого, и люди стали говорить на иных языках. жана ошол мектепке Кудайдын кудурети түшүп, ошол ыйык рухка бардыгы толуп, бардыгы бөтөн тилдерде сүйлөп башташты. И в эту школу периодически приходил одноглазый чернокожий человек. Анан кээ бирде бир көздүү адам келип жүрчү. Его звали Уильям Сеймур. Анын аты Уильям Сеймур болчу. И этот человек просто из-за того, что было такое понятие сегрегация. Ал жерде Я не буду сегрегация объяснять, деген это бир такое түшүнүк бар слово, болчу. которое запрещало этому чернокожему человеку заходить внутрь этого помещения, где сидели другие ребята. Ал кезде ал кишиге бул мектепке кирүүгө уруксат эмес болчу. Для него открывали дверь, и он сидел там за дверью. Ага бир башка эшикти ачышчу дагы, анан ошол эшиктин сыртында отурчу. И он услышал об этом проявлении Святого Духа на этой школе. Жана ошол ыйык рухтун түшкөндүгү жөнүндө угуп, И он так ревновал о том, чтобы быть крещенным Святым Духом и говорить на новых языках. анан ошондо анын ичинде ушундай калоо пайда болду, ушул ыйык рухка чөмүлдүрүлүп жана жаңы тилдерде сүйлөөгө. Что буквально за короткое время он тоже получил крещение Святым Духом и стал говорить на иных языках. Анан кыска убакыттын ичинде эле ал дагы ыйык рухка чөмүлдүрүлүп, башка бөтөн тилдерде И сыйынып знаете, что баштады. сделал этот человек? Анан билесиңерби эмне кылды ал Он адам? пошел в один из складов Лос-Анджелеса на улице Азуза-стрит. Лос-Анджелестин бир Азуза-стрит жеринге барып Очистил этот склад, ал жердеги ошол жерди тазалап бардыгын, поставил деревянный ящик. анан бир жыгач ящик койду да, Жигач ящик. Деревянный ящик. ошол нерсени коюп, Встал на него и перед собравшимися людьми, которых заранее пригласили, начал проповедовать о крещении Святым Духом. анан ошонун үстүнө туруп дагы ошол чогулган адамдын бардыгына ыйык рухка чөмүлдүрүү жөнүндө айтып баштады. И на протяжении 5 лет Анан ошол 5 жылдын ичинде в этом ангаре или в этом складе происходили бесконечные чудеса. ошол бөлмөдө ар кандай кереметтер пайда болуп баштады. Люди падали на пол под силой Божией. Адамдар ошол Кудайдын кудуретинен жерге кулап, Они смеялись и плакали. алар күлүп, ыйлап, Кто-то получал исцеление. кээркилер айыгып жатышты. Но самое главное, что они все входили, говорящие на английском языке. Бирок эң негизгиси бардыгы англис тилинде сүйлөгөн адамдар Но болсо, выходили из той двери, говорящих «Лембра касола фандагела потарелендау». бирок ошол эшиктен чыгып жатканда башка бөтөн тилдерде сыйынып сүйлөп жатышты. Это то, что мы называем пятидесятническим пробуждением 20 века. Ошол жаңылуу ойгонуу ошол жерде ошону айтабыз. Эти ребята разошлись по всему миру. Анан ошол адамдар бардык жүзүнө тарашкан. Люди со всех уголков мира, слыша о том, что происходит в Лос-Анджелесе, ехали на кораблях, на пароходах в этот город. Ошол дүйнө жүзүндөгү ишенген адамдын бардыгы Лос-Анджелесте эмне болуп жатканын көрүп, бардыгы ошол жерге барышты. Тысячи людей получили крещение Святым Духом. Көптөгөн миңдеген адамдар ошол ыйык рухка И чөмүлдүрүлгөн. они разнесли это все по миру. Жана ошонун бардыгын дүйнө жүзүнө таратышты. Оттуда родилось пятидесятническое движение. Ошол жерден ошол Пятидесятническое, так и называют. пятидесятническое Его невозможно жыйын перевести. тараган. Да-да-да. Благодаря этому пятидесятническому движению, Бирок ошол жыйын аркылуу, ошолор аркылуу, вместе с говорением новыми языками, жаңы тилде сүйлөө аркылуу стали происходить невероятные чудеса. Стало происходить проявление силы Божией. бир өзгөчө кереметтер пайда боло баштады. Жана Кудайдын күчү көрүнүп жатты. В церковь вернулись дары Духа Святого. Жыйындарга ошол ыйык рухтун белектери келип жатты. И сегодня мы одно из ответвлений таких вот пятидесятнических церквей. Ошол анан биз азыр ошол жыйындардын бир бөлүгү болуп саналабыз. Нас некоторые еще называют харизматы. Кээркилер бизде харизмат деп айтышат. Это от слова харизма, то есть дар. Бул ошол харизма же белек деген сөздөн келип чыгат. По-хорошему, это те люди, которые владеют дарами Духа Святого или двигаются в дарах Духа Бул Святого. ошол ыйык рухтун белектеринде
кыймылдаган адамдар. Если ты хочешь познавать сегодня и переживать полноту действия Святого Духа в своей жизни, Эгерде сен бүгүн ошол ыйык рухка толгуң келгесе жана тебе ошону необходимо открыть свою жизнь для крещения Святым Духом. ошого толгуң келсе анда сен жүрөгүңдү ошол ыйык рухка Если чөмүлдүрүүгө ты не ач. был крещен Святым Духом и не говорил на иных языках, Эгерде сен ыйык рухка чөмүлдүрүлбөсөң жана бөтөн тилдерде тебе сүйлөбөсөң, сегодня нужно подойти к служителям к своим и сказать: я не отпущу тебя из этого зала сегодня. анда сен бүгүн ошо жыйындагы адамдарга келип, мен сени бүгүн До кой тех бербейм. пор, пока я не начну говорить новыми языками. Мен ошо бөтөн тилдерде сүйлөмөйүнчө мен сени кой бербейм деп айт. Чтобы ты начал говорить иными языками. Сен бөтөн тилдерде сүйлөп сыйынганың үчүн Тебе нужно понять, что это для тебя от Бога. сен биринчи нерсени түшүнүшүң керек. Бул нерсе Кудай Это раз, потому что только по вере это можно получить. берген нерсе. Буну ишеним менен эле кабыл аласың. Второе, ты должен понять, что Бог нуждается в том, чтобы ты открыл рот свой для того, чтобы что-то говорить. Он не заставит губы твои двигаться, если ты закроешь рот, когда за тебя молиться будут. Экинчи нерсе түшүнүшүң керек. Сен оозуңду кыймылдатып бир нерсе деп айтып сүйлөшүң керек. И третье, просто нужно открыться и позволить чему-то неведомому, новому начать течь через тебя. Жана үчүнчү ошол бир жаңы керемет нерсеге ачып жүрөгүңдү ошого сени толтурганга уруксат бер. И дьявол всегда будет говорить: ой, это ничего не новое из твоих уст сейчас течет. Анан ошондо шайтан айтышы мүмкүн: бул деген сен Ты просто повторяешь то, что сейчас рядом с тобой человек говорит. Сен жөн гана сен жаныңдагы бир уккан нерселерди кайталап жатасың деп айтат. Это просто клеветник, который не хочет, чтобы мы были крещены Святым Духом. Бул жөн гана ошол сени алдап жатат, анткени сен ыйык рухка чөмүлдүрүлбөшүңдү каалайт.